March ni ruk sang ni som ni le pali ni lai ni ania Assembly budget session nei meka nimin thole ni khan Mizorama Autonomous District Council te sumpek dan chungchang chu Longtlai West BL2 MLA Usi ngun lian chunga chuan trumdanga pek thin dan nen ain anglo chu ADC te tan a thazok lo mai palangti a hlau thon thu asoya ZPM sarkar ma chuan Mizorama Autonomous District Council te hi granin aid nuaya thok tu te hlo salary le sarkar enkol na le thildanga mantur nan salary tin thran sa in pek an ni thina hei hi tuna budget pharta ka hian thran to lovin GIA General nuaya a hlomin da saktok an ni a hei hi thu nei na man sual na rem chang a in hongzau pal theyang ti a hlo thu Longtlai West MLA hian asoya pusi ngu lian chunga hi LADC a po hun rei tak MDC ni a Chief Executive Member hial lo ni to ani a ven thon hi thil ven thon tur dik tak ni pon a riat thei ome Autonomous Council chungchang hi han soi vak ka chak wi ma se hun da tlem to sia kan set up so kan riat chian pui angai India Constitution 6 schedule to the Constitution of India noya piang an ni lai so kan riat sak angai ka ti a lai tang hian department pakhat tang lek hian kan ria lo ka tia hei speech a po kan mu a kan sumpek da na po hian het hian zia kan Granite General angin pek ani ang atia object heta ran noya object heta da ani ang atia kha salary tunma kan chuan salary Granite salary non salary in chen ani a tunma zong khan kumma sa te masale lama te po salary a chuan zoi in increment ten lo muwa alo pung ve zela non salary a ro kha chuan bible cheng noi sang khat le zatum le somruk pek an ni thina kha non salary ni chuan office maintenance te vehicle OE te 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 khanga khan man ve ni a voinia hetianga head khata Granite General anga kan pe tok lai hi afu do na mi o katia solai ing tingi anin an lo chen ta kang kan poisa pek da na kha nga kan pek hian soloma khan tunma chuan ka soi tak khan Granite General salary tan nan salary tan kalchin an yatura chuan salary ang le nan salary ti kha alang ta lo tlat lai hi solai son nan lo chen som ta mai don ti na mi an manin budget kha an lowin ngani sectoral location kha an lowin siam ve mai don ti na ang ta a chuti rol chuan district council la ruai tu engemo MBCS dek mani machial dek chuan anan salary lam da lo khan a salary nam lut vekin na kan la thei lom post kan khiat thei lom ti jong han kal ta se kan sum huina kalai khan engeni ramri kham si lo chuan a fel thel de bangem o khati a Chief Minister chuan soifia in Autonomous District Council te sumpek dan chu keini ain an manin an thachiang zoka a hlom tokin kan penga anin tru le tha anti angin an sem somin an mang mai don ani atia hetianga thunei na lian zok Autonomous District Council te chunga nga anita hian ADCR rural tu te tan pon na sa zoka ngai tu na sena tranlak po angai arin oma sarkar hian ADC te hi puitlin lampan turin mo phurna ape ti zong pon angai thei ome District Council chungchang akhan a object head akhan in salary le nan salary ti rang to lovin min ron peringot maya engtinge kan lo thren ran thiamang ti kha Longtlai West BL2 punguna ronzo na kha ani a tunba khan salary le nan salary a rangin an siam thina salary he tami khan man zolo khan sarkar na lak nan te thil danga te man nan lo ching thina ni chuwang chuanin tuna chuanin avain central atra kainin hetia kandonga general heta kandong to pa helai sarkar hetia budget session kan thlen som leang che hian anni po zalen na kan petani ti chuan general head noya ti khan kan va petopa lo atan heti zat idang
เฮมิตันให้ติซาดอีดังติคาอันดิสทริกคาวน์ซิลซูงะจูอันเตียงอ่ะเกมีมานี่อายอันดินมุนเฟรเจียงจอกตูเตนเนียวางินอันกุตาอมาทรางเอตีนขัดยังคานเทรนสมโลวินดาอันนิตาเตนเอดีซีปฐมกันในเตซุมดอนดานอินคายรัวโลอันตีอาฮิอันสรการจวนสอยตัวกันในเลี้ยมครบไหมกัน second finance commission เต้นรวมมันน่ารอนเสียมังอังเฮียนี่ไหมอะอินเดียรามาชวน15 finance commission รวมมันนักกันปมเลยไหมอะตัวน่ะ16นักกันลูดดอนทนะมิโซรามาพวกกัน state finance commission นี่นะอันรวมมันดานอังคาสรการฮิชวนกัน local ปุยไหมอันนี้